Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kembali lagi ke Bu Sri. Bu Sri tadi membeli sate ayam kan jadi tepo, jadi kupat turang kemarin nak. Ini loh. Ayo diiris-iris. Tepo ini masih 3, kupatnya masih 3. Apa penting? Ya, benar. Ini loh nak, telepon Ibu Sri kemarin ini sate nak beli soko tengahan kono. Sing beli mbak kamera, bu nang omah. Udah terus mambengi jam 12 sampai tadi jam 09. Jam 09 terang, iki udah nek anggap terang maghrib nak sedina sungitan. Tapi udah nek aman, uga banjir, uga barat. Terus pokoknya aman kabeh kan benek apa alhamdulillah. Diparingi gak banjir, sehat kabeh, tapi dingin gak lumrah. Ayo di-review sana ya. Kembali kali Bu Sri lagi. Loh, sate nih Bu Sri. Sate niki. Bu Sri gak pakai sambel, cuma sate. Ini kamera sambelnya. Ayo dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tepone Ibu Sri lembut, lumer. Sate nih. Sate ini mau wedok. Oh, enak. Nak sampean duwe tepo apa lontong dibelikan sate nak. Apa sampean gawe dhewe? Bu Sri gak sempet gawe. Jadi sate lontong Ibu Eletri sampai kembas nih gawe dhewe nih. Sate ini kan empuk, gurih. Udan-udan, krimis-krimis, maam sate ngambil lontong. Sip. Duh, kita pun udah gede lagi. Ada tumbas sate 20.000. Jangan banyak-banyak, soalnya bukan meras maem, cuman beribu tok. Kita pun ya lumer nak. Sate ini memedok, gak gede sate ini cilik, iwak larang dulu. Nak bareng nang ini iwak larang, kok nak si perang dunia murah jor nih. Sate ini gede nih masalah, sak laler. Tapi enak, enak. Soal iwak larang, harga murah gak iso ganti bati kayak bakulah ya. Sudah ya nak, Ibu terlanjut maem. Sampai lanjut nak punya tepo dibelikan sate. Sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.